Недавне стретнуце владики Кир Георгija Đuđara s direktorom upravi za sotrudnictvo so cerkvami i virskima zajednicami doktorom Miletom Radojevićom rezultovalo zo znješkajšu na ščivu administrativnej upravi eparhiji Svjatoho Mikolaja u Novim Sadu, gdje zo svojima sotrudnikami i vladikom bešedovalo možljivost so renoviranja parohijalnog domu Novosadskih parohiji Svjatih apostoloh Petra i Pavla. Perše u vladikove rezidenciji otrimana kratka schadzka na kotrej dohvarene o samej proceduri renoviranja, a potim hosci i domašnji obišli cerkvu i parohijalni dom. Tu dlugo, ja bih povedal i predlugo, nie robene nič. I jak widzieli naši gosti i jak widzimy mi sami, że to ta zgrada, która tu się nachodzi skoro u centru, na dobrym bardzo mjeście, u jakim wona stanju. I zo zvonkašnjого boku, a tiš i zo nukašnjого boku. Mi ćemo svakako... Mi všelijak potim še dnjeme i dohvarime še konkretno, co šitsko treba porihtac. Trebalo bi napraviti plan. Nasampred bi trebalo renovirati skvartelj, gdje žel panoce zmis, a tiži prostor biblioteki. Z vladikom še mame dohvarit za našim učastvovanju u saniranju, že bi tot prostor po konjec 2020 roku bul ušorenši i odvitujući za tih, co tu služe službu, a tiži za parohijanoh. Roboti bi trebali počet z najvjerojatnejše najara direktoru pravi za sotrudnictvo so cerkvami i virskima zajednicami bi koncom 2020 roku prišlo patric, co porobene zo zajednickima mocami.